Jurij Podoljak objavio je sledeće informacije sa terena. Bitka za Artjemovsk, rezerve oružanih snaga Ukrajine su na izmaku. Juče, imajući u vidu očiglednu pretnju od urušavanja fronta kod Artjemovska, komanda oružanih snaga Ukrajine bila je prinuđena da ubaci u bitku jedan od takozvanih udarnih novih bataljona, koje su NATO instruktori pripremali za prolećnu kontraofanzivu. Nešto ranije, u cilju držanja severnog dela odbrambene linije, neprijatelj se prebacio na taktiku stvaranja konsolidovanih bataljona, koji se sastavljaju od preostalih delova drugih jedinica. Ali to nije dalo željeni efekat i juče su na severnom delu fronta Vagnerovci ipak napredovali i to uspešno. I postoji još jedna novina, ranije se protivnik borio za svaku kuću, a sada, sudeći po snimcima oficira sa terena, napuštaju bez borbe cele ulice. A na jugu, gde je front bio relativno stabilan poslednjih nekoliko dana, počele su da ga primetno potiskuju jurišne grupe muzičara. I to se dešava paralelno sa pojavom izveštaja iz ukrajinskih izvora, da je sve puteve snabdevanja neprijatelj, odnosno ruske snage, ili presekao ili su pod jakom vatrom, što onemogućava normalno snabdevanje poluopkoljenog garnizona, koji je počeo da ima problema sa nedostatkom municije. Sve u svemu čekamo dobre vesti, završio je Jurij Podoljak.